Pamiarsa pembangunan pasar seni Kuta sampun puput. Nanging paikatan saking desa adat Kuta durung sida magiang genah majeng para pedagang sane pacang medolan reng pasar Inucap. Santukang Pengkap Badung durung nyukserahang pawigunan gedung Inucap majeng desa adat. Bendesa Desa Adat Kuta Iwayan Wasista Mausang selah utawi slot pedagang ring gedung anyar wenten satak nanggu patgenah anutin kuentenan pedagang ring genah sane ke are lokasi. Duani ngasapunika makasami pedagang sane selami puniki madolan ring genah lokasi relokasi Pantai Kuta miwah sane madolan selantang genah parkir ring margi Pantai Kuta pacang molihang genah tur kedadosang prioritas. Wenten satak nanggu 4 slot sane kakepah ring lantai 1 miwah kalih. Asapunika taler antuk lantai kalih kedadosang ruangan terbuka sane pacang kawigunayang antuk pabuat. Pet Prades lantur nyane ring lantai 3 pacang kaanggen genah brand nenten je pacang ngaonang kahanan pasar seni Kuta pindah ke pasar tradisional. Genah brand wantah pindah ke silih tunggil pangupaya ring sajeroning ngedautin manah wisatawan antuk rauh ke pasar Inucap. Genah brand sawetara dase kali dase meter antuk sekat ngangge lakaran sane khusus. Yudi Karnedi Bali Pos.